بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بوجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna hitukbal na to in sa taod-taod pagsarang sukul pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarna yari kita niyo natipon hawak to ini hawayrun maksud uno bang uno buat malingkan mamuso singkarayawan atawakan pahala dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga maas tay manghud sin hakuha kam Islam. Aun hambok hadith kaya riwayat sin Imam Muslim dahil kan Abi Dharr radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin o kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kulang maglabiin makna sin hadith long sin Abu Dharrin hambok din ha mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam namunglaw nakakuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi shay'a. Ibut long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayaw mo tuod babaan in uno-uno na hambok parakala dahil ha mga karayawan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin minsan dakuman hipagbak mo intay manghud mo Muslim hapamayhuan marayaw. Hadith ini mga maas tay manghud sin ako ha kam Islam nagwasihat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Abu Dharr sin ayaw pahaman-hamanon kaniya in hambok parakala dahin ha mga hinang karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin nga sabab yato, dahin ha mga pangadyan ni katukbal ko kanyo hamarum ini mga karayawan sin sambahayang subo at tawakan mga karayawan sin sambahayang fajar. Hakarna, hazaman sin kita nyo bihayaon, mataod mga manusia naghaman-haman ha parakala ini. Amo pa ka hindi mahaman-haman intao wala pa nagsasambahayang at tawakan di magsasambahayang walau pun inhambuok manusia asal na nagsasambahayang piyapahil-pahil ng parakala ini amo na yung sambahayang fajar. Ng sambahayang fajar subay ini dihilan halga sinhambok Muslim labi aula in bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala karna in sambahayang fajar malaggok iban mataw din karayawan niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan zaman na kauna, hipagmasusa nila tuod, bang di nila hikatunay sambahayang fajar. Mabot hitangis nila, bang di nila hikatunay sambahayang fajar. Biasin nagjato kan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sinhambok masa, kimarok in pagtangis sin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sambil na inu-inu, iban kiyublaan, yung mga panaiban niya, bang uno yung piyagtangisan sin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Sambil miyabot iya subusya mayubkik,
unulong nin nakapatangis kay mo, waya kaw Anas. Dahin hama nga siyambong sin Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qad fatatni salatus subhi. Subhanallah. In siyambong sin Anas ibn Malik, hanangasurukan niya, bang unuin nakapatangis kanya, in jawab niya, hunal tudlaw na naupas dahin kako in sambahayang subo. Ay bimakna, wala siya nakasambahayang subo. Law sin mga ulama, bukon karna hangkan wala nakasambahayang in Anas ibn Malik karna sin piyagtuuran niya bukon. Sa karna sin kawisihan, hapag alop sin agama Islam, bang man sadya umuntayaw, bang man sadya sumaplag in agama Islam, iyamutan sila sin mahinaat, wala sila nakasambahayang fajar, wala sila nakasambahayang subo, hawala piyagtuuran sa misan bihatu. Tanda sin panghalga isin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, mahut tiangi sin Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Subhanallah. Kita ning panghalga si mga sahabat na kauna hatungod sin salatul fajar. Demikian bang hilatun tamarikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hambuk din hama khalifah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakis sa ini maka kita niyo pangadjian bang biya din ning panghalga isin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salatul fajar. Sin hambuk fajar, inaabuhan in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nag-imam. Naus naman siya namas sa si suratul Fatiha, simuok mon kani hambok dahin ha mga munafik pagnganan habuluklo. Biyugsuan in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sambil imantak, sarta piyunong in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hakarna sin biyugsuan sa sin abuluklo, hambuk din ha mga munafik azaman sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingkahupuan sin kissa. Nag-us-us sin mga kasahabatan diyan nila in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu matupaway. Hakarna in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mataud paliki mugdan kaniya karna sin laring iusal sin Abu Lu'lu piyang dugso kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Harun man in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu habay sarta similak na in mata sin suka in mahulirun hayan karugan na sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu in hiwag si mga manusia karena zaman yaon hawaktu yaon nasasawi mga manusia karena miabot in suwi-suwi in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kiarugsuan ay naabuhan siya nagdahom sin sambahayang hambog din ha mga munafik ha zaman sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nakasayuman in Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kay ngatan ni waha mga mas tay mangun sin ako ha kam Islam bang unuin kabtangan panagnaan gimwa ding hasimul sin Umar bin Khattab puas nagjato kaniya long sin mga ulama pagsayo naman sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukon in panagnaan kabtangan gimwa ding hasimud niya in mga surusiya hisyun na karugso kako atawakan hisyun na kabuno kako atawakan kakilahan niyo kawangisin bakas ng dugso kako bukon inamitin panagnan kabtangan gimwa ding hasimud sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa pagsayo naman sin Umar bin Khattab in panagnan kabtangan gimwa ding hasimud ni hal sallaytum tagad kamulong nga may kamo nagtangis may ta kamo naghilohala yan nakasambahayan da ka kamo yan. Subhanallah. Bihato ning kahalan niya sa masin pagmasusan niya tungod si sambahayan tagad kamulong niya nakasambahayan da ka kamo yan. Naam ya amiral mu'minin. Huun long nawaya ka amiral mu'minin. Long sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anak ni Abdullah long nang biya ka to anak kawaya ko tubig. In panganna sin anak tubig inumun kiyawaan siya sin anak tubig hang kabaso dia maun kanya long sin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bukon long na tubig pagpakawaan ko kunebat inumun ko kawaya ko long niya tubig hipag air ko hasupaya sumambahayang ako so Allahu akbar. Itani mga naas tay manghon sin ako ang Islam. Nang biya din yung panghalgai sin mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod si sambahayang fajar. Hangkanang masul in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaman niya
Bang siya ubos nga sumalam day nga sambahayang, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Magtuy-tuy siya umyan ang mga sahabat niya. Asyahidun fulan. Tagad kaulong niya hikuan, nyari lang kasambahayang subo. Asyahidun fulan. Tagad kaulong niya hikuan, nyari lang sabihan na kasambahayang dia sa subo. Bang longsin mga kasahabatan wala ya Rasulullah, longsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna athqala salawati alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Subhanallah. Sarun doon, magtuwi, ipamahalayak si Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya, sarunal mo na tulong sin Nabi. In pinakamabugat na, in pinakamahunit na hitunay, dahil ang mga sambahayang, hamanga sila munafiqun, amo na lang yung salatul isya, amo na yung sambahayang isya, iban sin sambahayang subuh. Subhanallah. Demikian longsin Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Idza faqadna ar-rajula fi salati al-isya'i wal fajr asa'na bihi adh-dhann. Bang longsin Ibnu Umar, bang aon dain ha mga usog, di na mo na pagkakitaan, sumambahayang isya, iban sin sambahayang subu, magpakahuna-huna na kamilong na kanya mangi. Subhanallah. Banglongsin Ibnu Umar, aunday na mga panaiban na mo, di na mo nakakitaan, si mambahayang isya, iban sin sambahayang fajar, asa na bihidhan, magpakahuna-huna na kamilong niya mangi kanya. Takad ko lang. Ay nahinang sintaw yato, may taway nakasambahayang isya. Takad ko rin to yato, may taway nakasambahayang fajar. Bihatin magjatulong sin Abdullah ibn Umar, bang aunday na mga panaiban nila di magpakasambahayang isya, iban si magpakasambahayang subo, magtuy magpakahuna-huna sila mangi, may wala na kasambahayang isya, iban may wala na kasambahayang fajar. Subhanallah. May salatul fajar, laha fadail kathira. In salatul fajar, mataod in kalabiyahan niya, mataod in karayawan niya, in tanda niya, amo pa katuan, in bukun na malaggo in karayawan hasalatul fajar, in makahinang kau karayawan halaw niya, walau punin waktu sadya, hari pa kau makahinang halaw niya, waktu sadya, malaggo na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, in tanda niya, siyapahan pa siya sin Allah ta'ala lam sin Quran niya mahamul niya. Harman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal fajri walayalin ashar. Ila akhiril ayat. Tanda sin kahalga sin waktu ini, waktu saja yung pagbisarahan. Wala pa kung nakahinang karayawan halom niya, wala pa kung nakahinang ibadat halom niya. Sa waktu saja yung pagbisarahan ta, malago na yung karayawan niya pahadarat sin Allah. Wal fajar, siyapahan sin Allah talin waktu fajar. Ampain Allah subhanahu wa ta'ala, di siya sumapa, hauno-uno na parakala, malingkanin siyapahan niya, malago pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inupamahan niya, puasin siyabot sin Allah ta'ala, siyapahan sin Allah ta'ala, wal fajar in sumuno kani walayalin ashar. Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hangpo dahin ha mga riuman. Long si mga mufassirun, dahin ha mga magtatapsir, ittifaq in kay kataan mufassirun, long na in hangpo dum siyapahan sin Tuhan, amo na long na in hangpo kasubangan panagnaan sin bulan Dzulhijjah. Nampain hangpo kasubangan hapanagnan sin bulan Dzulhijjah, mataod iban malakoy karayawan niya. Dain ang mga karayawan niya, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hawaktu siya na asubo, suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafah. Na asuwin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatungod sin karayawan sin pagpuasa hayaw mo Arafah, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru bihi as-sanata al-madiyah was-sanata yukaffiru bihi as-sanata al-madiyah wa ba'dahu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan sin taw na kapuasa hang kaadlaw hayaw mo Arafah, alom sin hang kataw nin pardusahan niya lima bayban sin hasusungon. Subhanallah. Hati niya in hang po adlaw hapanagdan sin bulan Dzulhijjah, hang kanyon siya pahan sin tuan pasalan sin lago iban sin taw sin karayawan halaw niya. Subhanallah. Dumiyan kita upamahan pa. Biana sina surat At-Tin. Qala tabaraka wa ta'ala wat-tini waz-zaytun wa turi sinina wa hadzal baladil amin ila akhiril ayat.
Siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala intin. Laong si mga magtatafsir, intin di hay ni amunin Baitul Maqdis. Amunin Baitul Maqdis, amuin doon piarasin Allah subhanahu wa ta'ala inna biyallanatu Isa alaihi salam. Wa turisinin, amuna in bu turisin, amin doon narasin Allah ta'ala naghimatungan at tawakan nagbisara inna billah Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadzal baladil amin inhi katuhula inhi katu tempat siapahan sin Tuhan amunain Makkatul Mukarramah hula dunhan piara sin Allah taala nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hatinin Allah taala di siya suma paha ununo para kala malainkan in siapahannya yan nakalandu in halga niya pahadarat sin Allah subhanahu wa taala. Magbalik kita pa ayat sin Allah taala wal fajar. Siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu fajar. May tauno in karayawan di hawaktu ini pagyanun al-fajar. Uno naman in karayawan atawakan uno naman in kalabbiyahan sin waktu ini apabila kita makahinang ibadat halom niya. Subhanallah. Dahing ha mga karayawan niya mga maas tay manghud sin ako hakam Islam. Hisiu in nakasambahayang fajar. Hisyu nakasambahayang subuh fahuwa fi dhimmatillah. Inta uyan halawm siya pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nahisyu kita hindi mabaya parihalaon sin Tuhan. Sinamuna inya angot-angot sin kamatauran. Bangman siya rikugdanan damala. Bangman siya ridakugdanan sinamin di niya kabayaan. Bangman saja sa rikugdanan sinamin kamudaratan. Bangman saja siya salamat hakata namin bukun ka babayan na jumatu hakabuhi niya. Bukun ka. Aminin niya angan-angan sing kamatauran. Tuan, bang mo piarihala isang bahayang fajar. Bang mo piarihala in ibadat yan hawaktul fajar. In ikaw yan halom ko pamarihala sin mahasud ti mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Allahu Akbar. Natampalin hadith. Man salla subha fahuwa fi dhimmatillah. Hisyu in nakasambahayang subuh. Ay di makna mo ni sambahayang fajar. Hisyu in nakasambahayang subuh na lawsin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tauyan halawm siya pamarihala sin mahasud ti sin mahating Allah subhanahu wa ta'ala. Long Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, long nain makna sin dhimma al-aman. Bang tabiak mga paluag-luag ni makna sin al-aman, biya sin sa kaula-ula, in manusia nakasambahayang fajar, yaun siya halaw man sin Allah ta'ala. Yaun siya halaw pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan, long si Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala, in tao nakasambahayang fajar, di siya manjari rupangon. Di siya manjari akkalan. Di siya manjari pasakitan. Di siya manjari siya-siyahon. Karena intauyan halawm siya pamarihala sin Tuhan, halaw man siya sin Allah Ta'ala, bang niya siya-siyahon. Intaw na kasambahayang fajar, bang niya rupangon, intaw na kasambahayang fajar, bang niya akkalan, intaw na kasambahayang fajar, madauhat nin mulka atawakan astul bungsi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanallah. Hangkan intao nakasambahayang fajar, intao yan halong pamarihalak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halong siya pamarihalak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya manjari uno, di siya manjari paratungan sin uno-uno ning kamudaratan. Malingkan bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan na sin sambat, intawi hayon puspus na sumulong sin hindak inis mari pamaran. Bang man sa jari kugdanan simbala, bang man sa jari kugdanan simbukon niya kababayan tuan sa lagu-lagu haway-haway. Bang kau mabaya, halang ko pamarihala sin Allah Ta'ala parihala sa din sambahayang fajar. Sabab in sambahayang fajar yadto na kita biyaitan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kita halom kita pamarihala, halom kita aman sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hangkan mga maas tay manghud sin ako hakam Islam ando ayaw na tutudhaman-haman ni salatul fajar. Ayaw na to palabihon ning pagtub na to ring sin tumindo hay tunay in salatul fajar. Wallahi alazim.
In salatul fajar, bangtay ni parihalaon, bangtay ni rihilan halga, garantulan kita sin mahasud si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan parihala in salatul fajar. Parihala in sambahayang subo, karena malabwin ng karayon niya pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi ka maruwa. Dahin ha mga karayawan, bang kau makasambahayang subo, bang kau makasambahayang fajar, long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon mo kabakan yung rizki mo dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna, bang kita makasambahayang fajar, bang kita makasambahayang subo, ukab in lawang sin langit, numaog marikato tayong rizki dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahu Akbar. Dimuay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin du'a yaun nasakop ingkatan kagugunahan ingkatan kalakalian sin tiap-tiap din katutan niyo. Uning makna sin du'a. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ando papagbarakatan atawakan butangan imbarakatmu doon hawaktu mahinaat atawakan hawaktu subo ha mga ummat kulong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay bimakna, inlawang sin langit, inlawang sin rizki, doon siya hipag-asag sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinaat. Nabangin to nakasambahayang fajar, bangin to nakasambahayang subo, kasaabuhan niya in waktu yaon amin, waktu runhaw niya asag sin Allah ta'ala rizki niya. Namangin tao matug na sadya. Timag na raisin, kuas Isha, makabati, mangalisag 8, mangalisag 9, mangalisag 10, mangalisag 10 tag-isa. Ando tuan. Bukon hat, in maig kan yung zimma sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rizki niya limayo din kanya. Sarab hipag-asag sin Allah tan rizki niya dun ha waktu mahinaan. Hangkan yung mga sila magsasambahayang fajar, yung mga sila magsasambahayang suho, matausan rizki, matod karayawan, madawhat nila rin ka Allah subhanahu wa ta'ala. Uno naman, para kala pag-usaha, sila na yung number 1. Sila na yung number 1. Maita. Nabangin pag-usaha yung kabiyaksahan sin kita, tumag na sin mahinaat, na hindi mapat yung mga sila, temprano magpakabati. Karna masaot nila yung waktu yaon. Nabangin taw magpakabati, lisag 8, lisag 9, lisag 10, pamang lisag 10 tag-isa, ando, pang mamagbiista, wayron na mabinya ista. Sabab nabi na singkatan. Bang mamagpanabo, kaya unahan na siya. Nabi na sinamuin, nakauna rin kanya nagbati. Subhanallah. Kitaan yung mga mas, tayo mangun sinako ka maslab. Hingkarayawan, atawa kaning kalapihan bang kita magpakasambahayang subo, masaabuta, in waktu amin doon haon hipag-asag sin Allah subhanahu wa ta'ala rizki niya. Sarta di mo apay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mapagbarakatan long sin Allah, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamaina at sin ummat ko. Ibutang mo rin barakat, hamaina at sin ummat ko long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahangkan, pamanga sila imaangan-angan sinamuin, rizki, sambahayang kau fajar, sambahayang kau subo, karena kabakan min lawang sin rizki mo, dahil hamahasot si mahating di Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni ba'y manok-manok, hidalig ta pamanok-manok, di na kita maripataw, pamanok-manok sadya. Ingkarya salisin manok-manok, lumupad mahinaat, bukon ka, mahinaat. Wairun mong sintian, hapdi-hapdian. Sa bang pagbalik niya yato, hipu-hipuan intian sin pagkaon karena sin barakat dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Biasin mithal sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith niya, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullahu kama yarzuqu tayran yabdu khimasan wa taruhu bitana, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bang sadya in kamo yan long sin Nabi, magtawakkal, patuhan, sin bunal pagtawakkal, na tanto in kamo yung rizkian kamo sin Tuhan, biya sin pagrizki niya manok-manok. Mahita. In manok-manok, lumupad sin mahina at wayron nun sintian. Kita mo? Wayron nun sintian. Way makaon, wayron mainom. Wataruho bitana, pagbalik. Hipo-hipan intian, sarta kansub-kansuban. Nabangin tao, matug na sadya. Way pa nakasambahayang isya. Way pa nakasambahayang suru. Us nakabati late pa. Ano na yung barakat? Wayron na barakat. Arakala, mahinang pa ini sabab, hikatambor sin rizki taday ng Allah subhanahu wa ta'ala. Taning karayawan mga maas tay manghud sin ako, haarang mga Islam. Damikyan din ha mga karayawan, sin salatul fajar, lang sin mga ulama, ta'dilu qiyama laylatin kamila. Subhanallah. Awan masul, di na to na pagkatilusan, at tawakan di na to na di na kita niyo magpakahinang, in magpakatahadjud kita nitong ando, bukom ka, di na. Sari bang kita ni uwi pa, din ha paghinangan, laul-laulan, mahunit na to ditendo, in qiyamul layl. Biya na sin witir, tahajjud, pang Ramadan, tarawih, iban na sin kaiban na namin sambahayang yun halawman sin hangkarom yaon. Na, in karayawan sin sambahayang subo, bangkaw makasambahayang subo, biya muratuan na sambahayang in katibukan sin dumyaw. Allahu Akbar. Sabda sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salla al-isha'a fi jama'atin faka'annama salla nisfal layl. Wa man salla subha faka'annama salla al-layla kullah. Allahu Akbar. Kulang maglawin mana sin hadith long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisyu long na in nakasambahayang isya. Sambahayang isya, in karayawan niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya sin sa kaula-ula na sambahayang niya intungan sin dumyaon. Allahu Akbar. Sa kaula-ula na sambahayang intungan dumyaon. Sa waman salla subha faka'annama salla al-layla kullah. Hisyu sablong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, makasambahayang subo sa kaula-ula lang sin Nabi, biya niya na sambahayang ing katibukan sin dumyaw. Allahu Akbar. Taan niyo? Nabang maintaw lisuan magwitir, lisuan magtahajjud, lisuan magbasa Quran, lisuan magzikir, lisuan magbati sin tunga andum, bang siya jakpatan nakasambahayang subo, law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama salla al-layla kulla, biya sin sa kaula-ula na sambahayang niya na katibukan sin dumyaw. Tama? Nahangkan, ay mo tudhaman-haman ng sambahayang subo. Dihili tudhal ka yung sambahayang subo, ay mo palawihain pagtug mo sa palawihaton ng sambahayang subo. Sabab yung sambahayang subo, bangoy ni na sambahayang sa kaula-ula, biya mura na sambahayang yung katibukan sin dumyaw. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampay tabi at sin kita manusia, nagdara kaliso, bukun ka. Nagdara kaliso. Amo pa ka, hikatindog tanabang mga sambahayang ang tungando. Walaw po ni mga kasunat-sunatan niya, biya na sin mga annawafil, amin niya magad ha mga sambahayang faraid, mga sambahayang fardo, o masuli na ito na magkahinang. Nabiya din na bang mga sambahayang yato siya nakabutan ha amin hatong andong. Nabang makita sa abulilisuan, at tawakan sabu kimuing pag-iman, sabu kimuing kabuka patuhan, ando, mahunit tanay katindog, in pagtahadyon, in pagkiyamon layl. Sabang mo siyang bahayangin, waktu subo, subhanallah, biya mura na sambahayang yung katibukan sin dumyaon. Biya mura na sambahayang katibukan sin dumyaon, mga maas tay manghud sin ako, haaga ma Islam. Allahu Akbar. Damikyan din ang mga karayawan sin sambahayang fajar. Long sin mga ulama, innaha nurun yawmal qiyamati li sahibiha. Allahu Akbar. In salatul fajar,
nur, mahinang siya'y ni sahaya at awakan mahinang siya'y ni ilaw, hatao na marihala ikaniya. Allahu Akbar. Ang pahadlaw kiyama, gaitan kita ni sin mahasot si mahatinggi Allah. Ingkahalan hadlaw kiyama, dain ha mga baita sin mahasot si mahatinggi Allah, yawma yafirrul mar'u min akhi, wa ummihi wa abi, wa fasilatihi allati ila akhiril ayah. Haadlaw kiyama, dain ha mga jumato, maguinin paguyan na sinhambok tayong tay manghud niya. Damikyan paguyan niya nin ina niya. Paguyan niya nin ama niya. Paguyan nin tay manghud niya. Iman na singkatan law lahaw siya niya. Amura kumanin talion ni hadlaw yaon. Biya din siya malapas din na azab. Biya din siya malapas din na siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Aon pa rin ang mga siyabot sin Allah ta'ala. Haro kayong aya. Aon mga manusya dumatong hadlaw mahuli. Nagsasahaya yung pamayhuan nila. Aon isabdain ha mga manusya na nigidlo man yung pamayhuan nila. Na, nabang kita mabaya, amin dumatong kita hadlaw kiyama, nagdara kita sahaya, nagdara kita ilaw, amin pagpahasahon malayo pa kita rin halawang sinsulga, kakilahan na kita si mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, parihala atuan yung pagsambahayang. Parihala yung pagsambahayang. Long sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bashiril masyaib bidzulami ilal masajid bin nurit tammi o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulang maglabin maana sin hadith law na papagkugkuya kana long sin Nabi. Papagkugkuya kana in mga sila matari matilusa magpanaw matto pa masjid hatigidlum bitu-bituhan. Minsan pa yung kiaunan nila kakitaan indaan, sa atas sila limawag flashlight, bangman sadya sila makatudyo, matto pa masjid, hitunay nila yung salatul fajar, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, papagkugkuya ni mga tao karna, madawhat nila sa jukup sa haya hadarat sin Allah. Allahu Akbar. Hindi mabaya, magsahaya long huli. Amo pa ka, hindi ikaw kuya ka, ni magsahaya na kahad long mahuli. Minsan sadyay na muin, gumwa ka rin halong sinpakumulan mo, nagdara ka sa haya, malaggo na yato, daraugan, ahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, karna aun din ha mga ayat di matong, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga manusya, gumwa din halong sinpakumulan nila, in sila'y ni nagdara sa haya. Long sin mahasot si mahating ya Allah, yawma taral mu'minina, wal mu'minat, yas'a, nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Subhanallah. Haadlaw qiyama long sinallahu ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tawakan pakatutan yukatan kakitaan mo na haadlaw yan in mga bariman babae iwan si mga bariman usok yas'a nuruhum yaun nagsilatag in ilaw iwan sin sahaya day naman hapad lima nila maabot paunahan nila, maabot patay kuran nila, yaon sila natitil, yaon sila nalikusin sa haya. Subhanallah. Ampa sila iyan nun sing kamalaikatan busyrakumul yawm. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Iyanon sila sing kamalaikatan busyrakumul yawm. Subhanallah. Good news lang sin bahasang galis kanyo lang si mga malaikat ha mga tao nagsasahayag mo ading halom sin pakulan nila. Ano? Narisa tumakaya ni mga malaikat yato good news bang wayron kikita nilin tanda nagmanyakatan doon ha mga tao yaon. May si mga to nagsasahaya yaon amo na mga sila nagpaparihala sin sambahayang hambok na rin dito yung sambahayang fajar. Sababing sambahayang fajar, bang mo ini na parihala, bang mo ini na sambahayang, dihilan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sa jukup sa hayha adlaw kiyama. Subhanallah. Hangkan, ang mga nagkasapot ha kaymanan kitab, naasuwin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, longsin nangasubo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, biadin lang nakaingat mo,
Inyaon ummat mo. Hadlaw qiyamah. Bukun kalong na mataod mga manos siya adlaw qiyamah, yawnin ummat sin Musa, yawnin ummat sin Isa, yawnin ummat sin kayman ng kanabihan. Biyanin lang na kaingat mo mga ummat mo. In jawab sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in pangilahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bat inyon ummat niya magsahaya in tuktok nila min atharil udu karena sin bakkas din hapag-uduan nila. Tamo? Bittaba' law sin bahasa Arab. Bangkaw sumambahayang na magkainadya ka. Magkainadya ka. Sabab di tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang mo pangmayroon udu. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbala salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tay maun sin Allah taala in sambahayang sinang katoring kanyo bang siya lam hadath hasimi sehingga bang siya mag-ail na. Subhanallah. Main jawab sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hanang asubuyat tubiyadin pangilahan bat inyon ummat niya magsahaya rin tuktok nila. May ta nagsahaya min atharil udu karena sin bakkas sinamin pag-udu iban sin pag-ail nila. Tabang ito daran-daran nagsasambahayang fajar. Kapilahan isang pakmusan. Allahu Akbar. Kapilahan pakmusan. Pukun hat amuin lummi rihabayho ini malup malawa. Sambil tuan dusa malawa. Subhanallah. Pukun hat amin lummi imarasin tubig bang ko nagdaran-daran nag-udu. Sambil amin dusa yat tumalawa sila. Malawa. Ang hadis di matong long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam intao bang siya mag-udu na gumawa din di namin pardusahan niya. Makadha tubig. Timo. Di hapad aming gulamay niya. Plus pa sinamin nakasambahayang ko fajar. Subhanallah. Na marana turing pardusahan mo. Bang marana yung pardusahan mo magsahaya na ka. Sablong si mga ulama hawak ni Imam Shafi'i di matong matto hagurun niya hiwaki' syakautu ila waqi'a su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuqtal al-'asi. Subhanallah. Atin namin sahayay di dirihil sintuhan hatao pagmamaksiyat di. Naintaw na marihala asin sambahayang intao yan beriman intao yan. Aun kabuhat niya Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sababiyat to madawhat niya in sahaya dito hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aning karayawan sin sambahayang su mga maas tay manghud sin ako harama Islam. Na. Damikyan din ang mga karayawan sin sambahayang suhu. Annaha sababun lidukhulil jannah. Sa wunarto ding sambahayang sububang mo siya na sambahayang insyayan mahinang tuan palsababan hikasud mo sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kamo niya angan-angan sin kita niyo katan. In makasud kita niyo palam sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayro ni mabata, wayro ni malaas. Ingkatan in hangad hulat nila at mapuas sila manay kundi hadon ni makasud sila palam sin sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natuan niya rin kitabitan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang kita makasambahayang subo, pasurong kita sin Allah subhanahu wa ta'ala palong sin sulwa niya. Sabda sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardaini dakhala al-jannata. Man sallal bardaini dakhala al-jannata. Kulang maglabi in makna sin hadith, hisyu innaka sambahayang harwa waktu mahaggut makasud siya sulha. Unuin do waktu mahaggut yaon. Laum si mga ulama salatul asri wa salatul fajar. Subhanallah. Bang kita makasambahayang harwa waktu mahaggut, amin bukun siya mapasok mahaggut in pagkanan naman ta,
Amo ning sambahayang asar, iban sin sambahayang subuh, bantay ni na sambahayang law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kitay ni makasud kita sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasud kita sulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan tiaksis sin Allah subhanahu wa ta'ala buktin ha mga sambahayang nasabot sin kita kain amin salatul asar. Long sin mahasud si mahating gi Allah, hafizu ala salati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Kulang maglawin mana sin ayat, parihalaan yung sin Allah ta'ala in mga sambahayang iwan sin sambahayang hagitong. Kung sambahayang hagitong ay bima na sambahayang nakabutang siya yun hagitong. Muna-muna subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yari siya nakabutang. Usta. Yari siya nakabutang ha? Hagitong ay bima'na in Allah subhanahu wa ta'ala diyaak niya kita amin paparihalaon katutan in salatul asar. Sabab in salatul asar, malaggo yung karayawan niya, iban malaggo rin sabing kapiligluhan niya bagay tinggalan sin manusia. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-asra o man taraka salat al-asr faqad habita amalahu. Kulang maglabin man sin hadith, hisiyu inna ninggali sin sambahayang asar atawakan wala niya siyang bahayang in asar na bunal tud nalarak nin amal niya. Subhanallah. Siyabot ko sadya to mga maas tay mangud sin ako hakam Islam karna nasabot siya ahambok hadith sin isiyu inna kasambahayang harwa waktu mahaggot amunin salatul asar iban sin salatul subhi yamunin sambahayang asar iban sin sambahayang subuh intauyan makasud siya sulka sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pawang mo kita-kitaon in waktu asar iban sin waktu fajar amo to din ni nami pagtutog sin kamatauran tao hukun ka. In salatul asar iban sin salatul subh sambahayang asar iban sin sambahayang subuh amo tuy dini amin pagtutog sin kamatauran tao. Kita ken sambahayang asar. Ubos naman intaw makasambahayang juhur magtuisan kumauan. Ang pakaiwanan yaon buyanan nila pa aircon. Ang kaiwanan electric fan nila pa. Pagpakabati maalis sa klima. Way na nakasambahayang asar. Namang may sabila itong maripasambahayang fajar, bihato na isa. Aon masulin tao wihayaon, magjaga sa hinang. Magjaga. Magpakatog, mga lisakang putag dua, mga lisag, aon masul. Amin, 3 minit na kuman, fajar na matug pa. Hangka sa magpakasay, mga lisag hangpo. Subhanallah. Namaw pa sing karayawan. Nalaway mga karayawan, mga mastay, mga sinakwa kami Islam, bang kita ri magpakasambahayang asar, iban magpakasambahayang fajar, nabiya da kita sin imian, na'udzubillah, di kita mawaya sumud sulha. Sabyari na kita gaitan sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, man sallal bardain, isyu-isin na kasambahayang, sa harwa waktu mahagpay, amunay sambahayang asar, iban sin sambahayang fajar, intauyan makasud siya palon sin sulha sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nari na kasuyan sin sulha tuan. Amin pagbahasahon mala aynun ra'at. Wala pa kikita sin dua mata. Wala udhunun sami'at. Wala pa diurungog sin dua taingay biya mga tingog-tingog halom niya. Wala khatara ala qalbin bashar. Wala pa napasandong sinamin jantong sin kita biya ding kalingkat halom niya. Subhanallah. Namuyatin masud hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila piyari halata in salatul al-fajar amunay sambahayang subuh hangkan mga maas tay mangun sin ako mulia muna wasiyat ko pagin hawabaran ko laton matun kaniyo andu bangaon sarapat ayaw natutud pahil-pahilon ayaw natutud haman-hamanon in sambahayang subuh karna in sambahayang subuh hambok din hamanga ikasud na tupalon sin sulha sin mahasud ti mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. In sumuno mga maas tay manghud sin ako akam Islam. Day nga mga karayawan sin sambahayang subuh annaha khairun minad dunya wa ma fiha.
Allahu Akbar. Intaw bihayaon, deng sin mahinaat, sambil pamarong, bisi hapag dunya. Karena amating kawayaan niya, in madawhat na yung kasaddapan sin dunya. Aun pa kayo man ang tao bihayaon, atas nila hiragang yung pag-akhirat nila. Bangman sadya marawhat nila yung pagdunya. Na yung Nabi na itong Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yari niya kita hinduan, bang kita mabaya magdunya. Yari niya kita tiyudluan, sinhambuk hinang, bang tasya mahinang, lawi ing karayawan niya, dahil sin dunya, iban sin kasaddapan niya, iban na singkatan di halom sin dunya. Uno yan. Amo na tuanin duang karakaat, sambahayang al-fajr. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Hindu ang karakaat sunnat sambahayang sadya, sunnat sambahayang dun ha waktu fajar ing karayawan niya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam labi daing sinamin dunya ini iban na sin luon niya. Subhanallah. Naing kahinapusan daing ha mga karayawan sin sambahayang fajar mga maas tay mangut sinapwa kam Islam, yata'aqabuna fikum malaikatun. Bangkita niyo inaabuhan nagsasambahayang subo, di na to sadya pagkakitaan, yaon kita niyo piaglilibutan si mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na to sadya pagkakitaan, bangkita niyo sumambahayang na subo, laksa malaikat yon si maabuhakato tanyo. Asupaya saksian nila sarta kawauning kanganganan nato dahon matto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahadis kiyawaita niya long na yata'aqabuna fikum malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr thumma ya'rijul ladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan long na kaniyo naglilibutan im mga kamalaikatan amin adlaw piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sartay mga malaikat ini yajtami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Magpun sila ini hawaktu asar iban hawaktul fajar. Hay bimakna wang ko nakasambayang asar niyatana yani mga malaikat si masaksi kay mo, yani mga malaikat imaatod kay mo. Bang ko nakasambahayang fajar niyatana sinyaning ka malaikatan nakatilibot kay mo, yani ka malaikatan si masaksi kay mo. Thumma ya'rijul ladina batu in mahuli ambanay sab sumakat mga malaikat yat tumatto patasin langit amba sila suruhon sin Allah sarta in Allah labi makaingat kanila long sin Allah ta'ala kaifa taraktum ibadi biya din yung long na binin yung mga ipon ko long na mga malaikat niya long sin mga malaikat ini taraknahum wa hum yusallun binin na may mga ipon mo ya Allah inhal nila nagsasambahayang wa atainahum wa hum yusallun iban kiyat na mo sila ahalin sila magsasambahayang sambilin mga tauyaon iampun sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pardusahan nila na murah-murahan bangman papagbarakatun sin mahasub si mahating Allah subhanahu wa ta'ala in wasiyat atawakan patuntum sin ako kanyo akahalan sin kahalga atawakan karayawan sin sambahayang fajar sin sambahayang subuh in mahuli niya. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.